Ituloy tayo dadjay series the preaching tayo the last about Jesus as our Passover Lamb. Surog dadjay so dito iti series na part 2. So, ida na palabas na isurok nga ni Jesus as our Passover Lamb isuna iti nangiyag kada tayo iti freedom, deliverance from the world, from Egypt. Yeah? Egypt is dark or darkness, world, tikayat na sawen. So, through Jesus Christ, na-set free tayo ijay world. Kasi free tayo ijay na inlubungan. Pinmanaw tayo ijay because of the blood of the Lamb. Isulang da jay tinaka-set free ti Israel ijay Egypt. Handa nga na-set free idin may ti plagues kadakwada, may ti lutag, and may iti tukak, kenda dumapay, handa latang nga na-set free. And gana nga daday lamb. Amen? Gana nga daday lamb, nga pinartida nga day, nga inala daday blood na, nga isuting kabil daday doorpost, iti balbalay da, sa in may ti freedom kadakwada. So now, freedom, Ken ni Jesus. By His blood on that cross, na isurok na dyan na palabas, and by His blood, nga binilib tayo and our spirit, soul, and body. Because our house today is our body. Amen? No need the blood ijay, pusti ti balbalayo, minsan iso ti pag-cross, nagijay pagan, ijay pusti, o saranda tapno ikabil na day cross, ijay, ayan ti pagturugam, tapno ang kamabangungot, nagiging pero kada tayo, we believe that by the blood of Jesus, we are free. Amen? Protected by the blood of the Lamb. And another thing, ngano kananda da jay body, handa kananda jay blood, o sananda jay para di protection na, but the body, dajay lamb, kananda dayay. So, kananda dayay lamb, ket naibaga kiday nga kailangan paspasan da nga mangan. Si babarikas da nga mangan because ready to travel, ready to go, ready to flight. Iso ano kananyo, dajay message, iti body of Christ, the blood of Christ, be ready nga mangpanaw iti Egypt of your life. Kailangan tayo daday kat paspasan tayo, nayunan tayo kadagijay napapait nga food. No iti physical, mayat nga talaga tinapapait nga makan. Amen? Praise God. I believe nga the connection na daday di pa nag-travel da Kasi magnaday di wilderness. Amo ni Lord da pagnaanda. Isu nga kanayon na da napapait nga makan. So nga mayat-mat nga isanay tayo nga mangan ijay, physical food. Pero naisurok manan kada kayo, the Word of God, nga kankanan tayo, no, minsan mayat ijay panunod tayo, mayat ijay dengdenggan tayo, nga no i-apply tayo na pait. Because ti destroy na, ti kalabanan na is the flesh. Isu nga no kanam, nasamit ijay ngiwat mo, napait ijay tiyan mo. Because talaga nga kalabanan na jay nilalasag. Kalabanan na nga talaga jay sinful nature ijay unag. So nga haan tayo nga ilaban ti sinful nature, allow God to destroy it. Okay? So dagiti tinaadal tayo rin na palabas about the Lamb of God. So now, tuloy, number 1. Nakitaan tayo dito'y. Jesus as our Passover Lamb purchased our freedom. Purchase. Isu natin ang bayad. Isu natin ang gatang. Iti freedom tayo. So ipakitak pa mamingsan nga Jesus is our Passover Lamb. Makita tayo iti John chapter 1 verse 29 and verse 36. Kitaan tayo riyan. Jesus as our Passover Lamb. Verse 29. Makita tayo na dyan. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away
the sin of the world. Isu nga ni Jesus, the Lamb of God. And He is our Lamb. Amen? Naibasag na day din na palabas. He is our Lamb. 1 Corinthians 5 verse 7. Day 4 din na palabas. So now, nakita tayo nga itinbaga ni John the Baptist nga Lamb of God ket ni Jesus. Following day, John was again standing with two of his disciples in the verse 35 and verse 36. As Jesus walked by, John looked at him and declared, yatin declared ni John, look, there is the Lamb of God. Amen. So talaga nga ni Jesus is the Lamb of God and He is our Passover Lamb. Isu na the Lamb of God and He is our Passover Lamb. So, iti may sang inaramid ni Jesus as a Lamb, as the Lamb of God, He purchased our freedom. Mapantay pa ni Jai, Acts 20, verse 28. Nga tinang purchase, tinanggatang, iti waya-waya tayo, ket jay blood ni Jesus. Okay, Acts 20, verse 28. So guard yourselves and God's people. Feed and shepherd God's flock, His church. Purchase, then you die, purchase with His own blood. Amen? Yan naramid ni Jesus, wano ti Diyos kada tayo, pinurchase na da tayo. Ginatang na da tayo. Purchase. Hallelujah. So, tinangbayad, iti freedom tayo, kay blood of the Lamb. So, ngayon, panunutan nyo, Jesus is the Lamb. No pa'y haan nga talagang karniro isuna, pero isuna kat naging tao. Pero, iti maysa nga dapat na nga aramidan ni Jai, agbalin isuna nga Lamb. Kasi isuna the picture ti Lamb is the old covenant. Isuna the picture day bull, wano da jay baka. Isuna the picture day kalding, nga may opera jay. So no adalan nyo the old covenant. Tinos-usaran na jay baka, kalding, karnero, o lamb. Makita yung picture ni Jesus, amin da jay as a lamb. Iso nga no, kitaan nyo yung old covenant, tinos-usaran na jay shadow, or aniniwan jay umayto. But sino tiken aniniwan ni Jesus? Isu nga ni Jesus jay real lamb. Amen. Isu nga yung old covenant, no, gidatdaton na iday, dagiti kinammo jay prophecy. Ket tipan panunuton da iday, adanto ti lamb, nga kastoy ti aramida na kadatayo kun kunada iday. Isu nga powerful, jay datdaton da iday, because bilbiliban da kami ni Jai, Jai umayto nga lamb. Nga isu na tikin picture ijay aramidan da. Kas Jai da Moses idi. Isu nga nag-operate ni Apo Diyos si Jai, bati tunay nga lamb, ket isu ni Jesus. Hallelujah! Isu nga kadatayo iti talaga nga nakaitidana dayay. Datayo nga talaga iti kinammo kuma. Kasi din may ni Jesus, in present na daday, nga reality, nga aramidan, babaan, iti panagbalin na alem. Isuna nang ipresenta, wano nang iparang ijay. At kitaan tayo nga, by His blood, pinurchase na ti church. So nga ibagam, ginatangdak ni Jesus. Ginatang na ti waya-waya. Binayada na. Amen. He purchased our freedom. Okay, muno namanan. Ijay, He purchased our freedom. Letter A, freedom from sin. Isu nga, no, if you believe nga ni Jesus, ti lamb ken ka,
nga isuna ti karnero nga na i-offer for your sin, kailangan nga makitam nga you are now free from sin. Kaya't nangasawan, na set free kay the power kanda jay basbasol iti biyag mo because of the Lamb. Kailangan nga makitam da jay nga power of the Lamb iti life mo. Power of His blood. Iso nga kitaan tayo, 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. He purchased our freedom from sin. Hallelujah. Kailan makita yun di ay? Iso nga uray kas ano, kuna na nga rod. Iti kadagsen, kadakkel ti basilyo, if you believe in that Lamb, ni Jesus, you believe in His blood, ket dalusan amin di ay. And then makat off ti control na king kariyay. Halang mapakawan ti basol mo, makat off jay power na di ay. Verse 18, kastoy, for you know, that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life. Kita yun dyan. Handed down to you from your ancestors. Verse 19, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish. So makita yo dyan, tayo nga na-purchase. Amen. Tinaduma, ransom. Isu nga, kitaan tayo dyan. Nga da tayo, ket saan tayo nga nagatang. Wenno, na ransom. Babaen iti gold or silver. Amen. But, by the blood of the Lamb. Sino tinang purchase? Sino tinang ransom kada tayo? Anya ti ransom? Amo yung dajay kidnap for ransom. No, dati na kidnap, ibagada. Bayad ka ti 1 million, ta i-release mi na ito. Kalakas jay. Pero di may isa kaya't nasawan ti ransom. Dito jay redeemed. Day subutam, wano alaam, dyan na ilako, dyan na isalda. Datayo, nga tatao, idi natnag ni Adan, iti basol, na isalda tayo, wano, na ilako tayo under the law. Iti sin. Because nagbasol tayo tilinteg, iso nga dati penalty ti law. Kada tayo, yan, kailangan ti ransom. Kailangan nga damang redeem kada tayo ijay nga penalty. Ijay nga basol tayo under the law. Keti makaredeem lang ti qualified nga makabayad ket dajay Lamb of God. Amen. Jesus Christ. Isu nga din main ni Jesus, kailangan ng arabidan dajay nga apan naggatangan datayo ijay tapno umay kada tayo ti freedom from sin. Isu no aksepam ni Jesus, wano inawat mo ni Jesus, ti may sang aksepam. May sang awatam ijay biyag mo. Ket ni Jesus tinang bayad ng gatang ti freedom ko. So I am now free because of my Lamb. Jesus is my Lamb. Idi, kailangan ni the Old Covenant, nga saggay sa nga family, ada lamb na. Ada baka na, ada kalding na nga, i-offer na, tapno, maset free, suna, ijay sin. Yan? Isu nga, haan nga mabalin, nga awan iti lamb, nga i-offer ti may nga tao, no may sa family. Pero din may ni Jesus, ni Father God, tinang i-provide, iti lamb, nga nagapukan niya na, nga isu ti agbalin nga, Passover lamb tayo, instead ni Father God, ni Jesus as a lamb for us.
tawan pangalaan tayo ti lamb tayo. Because jay lamb dito yung earth, hanon nga acceptable. Ta kailangan nun jay reality. Isu nga ni Apo Diyos tinang i-provide kada tayo ti lamb. Nga nagapuy jay heaven. Nga blameless, without blemish, without defect. Ni Jesus, isungawan basbasol na nga Jesus. Pero inted ni Lord, kada tayo taawanan pangalaan tayo ti lamb. Isunan nang i-provide. Isunga kailangan nga alam, He, Jesus, is your lamb. Isuna di Passover lamb mo, in-provide ni Lord. By His grace. Isu nga na dyan, iti pangkitaan tayo nga no religion could save you. No man here on earth could save you. Only the Lamb of God. Nga intel na kada tayo as a lamb. Nga mang purchase ti freedom tayo from sin. Ket isu nga ni John the Baptist in-declare na, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Sino tin-declare na? Ni Jesus. Di mo mind ni Jesus, magmag na, nagturong kanya na, inbaga na, Behold the Lamb of God. Ni Jesus, ti-intudo ni John, nga mangikat ti basol because He is the Lamb. Kailangan nga makita you the day ija life you. Jesus is my lamb. Hallelujah. Katinaramid na the day nga lamb for me. He purchased my freedom from sin. Jay blood na binayadan na ti basol ko. Can by His holy blood in the conductive power, authority, tapno di kasta, madaanak ti power to overcome sin. The power jay blood of the Lamb. Dua diay. The Lamb of the Lamb, nga na jay, inikat na, dinalusana, binayada na, aming nga basol mo. And number 2, kalam nakita yu jay, by the blood of the Lamb, you became holy, you are sanctified, napasanto ka to say no to sin. So, kailangan biliban nyo nga because of the blood of the Lamb, you are now holy. That's our freedom. Holy by the blood. Nagrigat nga, patyen na ito, nagrigat nga i-accept. No, kitkitaam dagiday kurang mo, kitkitaam dagiday pagkamkamaliam. But, kanayon ko ibagbaga kada kayo, itiray di nga ministry, bilibong pa nga mo noon-una, santo ka, ma-empower. Accept ang paing nga umun-una, nga that's the truth. Ket no bilibang na jay, kami meditate mo nga you are holy because of that blood. The Holy Spirit, nga holy nga Spirit, empower na da jay, iti life mo. Kasi isong madamdama, magkaroon ka ti power to overcome sin because of that holiness. Tatila duma, ibinilib na lang iti Lamb of God, napakawan ti basol na. Ano nga nakita, ngay dinaugasan ti basol mo, na i-apply king ka di blood, ket urehan mo makikita, you have the power of that blood, ti power na nga working ka, His holiness. Holiness. Amen? Hallelujah. Okay, makita tayo rin madamdama. So, He purchased our freedom. Freedom from sin. Awan tira doon bang kita mo dyan? Awan tira doon ang pangalaam, ti freedom mo, forgiveness mo, holiness mo, only by the blood of Jesus. There be freedom from curse. Iti aramidan da ijay, the lamb nga diyay, isuti ma-offer no umay ti curse, no umay ti pungtot ti Diyos kadakwada, kananda nga i-offer ijan, nga mang pasipay, mang ikat ti unget ni,
Apo Diyos. So, ijay curse, tinaibayad, ijay lunod for us, jay lamb ni Jesus. So, kitaan tayo mamunununag, kanayon na ito yung may basbasa, Galatia 3, verse 13 and 14, sa ating mapan, ijadadumang verses. Galatia chapter 3, verse 13 and 14. Jesus purchased our freedom from curse. Tingin mo na from sin. Tata from curse of the law. So nga kailangan makita yung nga kayo nga believer, awan kayon ijay curse. Kailangan may cut na ijay konsensyo. Ijay panunot yun. Kailangan makita yung babaan ni the Lamb of God nga nang purchase ka na kayo from the curse of the law. You are now blessed because of Him. Amen. Ingga na nga maikat, ije minyo, ije konsensyayo, nga dapat lang ti curse, ije biyagyo. Because kayan, iti blood of Christ, nga linisan ti konsensya tayo. So makita yung ije Galatia 3, verse 13, kanayo nga may basbasa na ito. Kita nyo dahil Christ redeemed. Sinubot na tayo. Tinaduma ti Good News Translation, purchase us from the curse of the law by becoming a curse for us. Anya tinangyari, our Lamb, Jesus Christ, became curse when He was on the cross. Nagbalin nga curse, isunay jay. The Lamb became cursed. Dadi kasana ng purchase ti freedom tayo. Isuna din nagbalin nga curse. Amin nga curse, para kumakada tayo in kabil ni Father God kanya na when He was on that cross. Kat isuna tinagsuffer ijay cross, nga kaslan na ilulunod nga lang. Kat ti value na dajay. Wano ti benefit na dajay, sika nga mang believe. Tapnusan nag-operate ti curse, can you need to believe that by the blood of the Lamb or by the body of the Lamb nga na-crucify, na-purchase ka from the curse of the law. You need to believe. Tilang ayan tayo yung number one is to believe. And then no, biliban tayo, ay accept tayo, rumwar di action na di ay, rumwar di pa nagsasao tayo, di pa nagpanunot tayo nga ras di ay. Iso nga do ti teaching to the Bible. If you want to change your world, change your word. That's true. So kadam di magsasaon, nga maapay nga do ti believer nga kanang nagsasao ti curse, nagsasao ti death, iti patay, iti biyag na. Because saan na nga nakita na ito yung message? Numawatam na dahil because of the Lamb. Kat na-purchase ka from the curse of the law because He became curse for you. Kat numakitam na dahil nga amin nga curse kaya kakat napan ka ni Jesus, hindi na i-crucify, and then nag-change yung word mo. Kan nga gibaga-baga ti curse, iti sarilim, iti family. Because naikabil namin ka ni Jesus the giant. Isu ngagbaliw itis panagsasaom, isu kat ngagbaliw panagsasaom, panay, awan ako ni curse, nabibindisyon na nakatao because of the blood of the Lamb, because the Lamb nga na-crucify, nagbalin nga curse for me. And then amin nga curse nga para kanya kumanapan kanya na ijay cross. So gaputa napan kanya na ijay cross, inlansa na ijay cross, gaputa na ijay cross, awan kanyak, ta na ijay cross. Amen. You need to understand that. So ag-change your word mo. Uri aduutang mo, ag-change your word mo because you know and you know that amin lagi na nga curse kat na i-lansa ijay cross. Isungahan kayo lang ay gikan confess without knowing the truth about that Lamb. Adu lang ti agikan confess pero handa nga mo ti basihan. Kaputen bagal lang ni Brother Jopri. Brother Robin, tuladan tayo man mat. Hangat tinuladan na ito'y faith.
Mayat nga tuladong ngam, bilibom di binilibda. Hallelujah. Agpaiso di Proverbs death and life are in the power of the tongue. So nagsasao ka, duwa di dyan, mabalin nga death or life, ti sausawang mo dyan. Pero tapno, agbalin nga life, masapol nga mo, nga, pinurchase na ka ni Jesus when He was hang on the cross, ti maysa nga, ginatang na, ni ransom na. Ijay biyag mo, ket inala da ka manipod curse, ta iso na nagbalin nga curse, tapno warwara kay jay, so that the blessing of Abraham might come upon you. Bilibom na jay, na i-crucify ba ni Jesus? Yes. Kitaan tayo din kasana na i-crucify. Ijay Numbers 21 verse 6 to 9, kahit kung ay parang dito'y no, dito'y kat ulag tinaikabel ijay Paul, pero this is the picture of Jesus on the cross. Numbers chapter 21 verse 6. So the Lord sent poisonous snakes among the people. Gapo iti kanayon na panagribili, panagriri kini Apo Diyos, in baon ni Apo Diyos, iti poisonous. Ayan? Poisonous. Iti King James, fiery serpents. Umapapuy. Kasom na itang ulag. And many were beaten and died. Adon di kinagat na. Ket adon tinatay. You know the picture of snakes or serpents? Picture ni Satan. Isu day serpent iti Genesis. Nga nang sulisog kina Eva. And one thing more nga i-represent ti ulag is curse. And din jay gita na is sin. And ano ba di kahit nasa ti ulag iti Bible? So nga, kada kayo, kita nyo itong mga nagdibadbado kayo ti ulag. So nga iba ni Sister Carla, ni Doktora kat kunak tinamingsan, kasi nakitak na day mid-cert. Yung medical certificate nga is issue na. Nakitak na day may nga kayo. Kasi na, hindi duwa nga ulag nga nagkasyay, nga nagputi-puti day kayo. Hindi ko na, this is not the real message, iti biblical. This is not biblical. You need to change it. So nga sinukatan na ti Red Cross. Ipiapay day cross, ngawan na ilalansa, tanagungar ni Jesus. But na di duwa nga ulag nga dayay, may salang ti inkarga ni Moses sa nga duwa. Kita nyo ti medicine? Hindi na minsan, napanak na pawasing ti lugan ni jay Otuson. Nakitak di jay lugan ti doktor. Imdi, kunanay jay, Imdi. Medical doctor. And then nakitak na jay, nga nakadrawing, nga iso ti logo, ti do doktor, medicine, logo, ti medicine. Kat kunak, amo ba ti meaning na ito, sir? Dakin lugan na, doktor, I know nga, he is a doctor. Amo ba ti meaning na ito, nakaalaan na ito? And then, agpanupanunot. Kat kunan na, anang nga maibagay yung Bible, medicine, ti kahit nasawan. Pero, where did you get that? Nangalaam nga ijay. Ano may baga? So, so in-explain ko, yung Bible kasoy. Pero amuyo ka din, sino nga talaga tituktukuyo na reta nga, sinanulag nga reta nga naikabil ijay Paul. Reta ni Jesus, nga naik-crucify di cross. He is the true medicine. Agagungorsiit kat pinalawan lang. Pero at least na ibaga. Amen? So, ditoy, tanyo, so the Lord sent poisonous snakes among the people, and many were beaten and died. And verse 7, then the people came to Moses and cried out. Nagito yung karoon mati congregation ni Moses. Ito nung ka, agriri na gina po Diyos. Ito nung mighty curse, sana manan mapangkin ni Moses. Moses! Kung na naman. Kalalaw ubing. Di ka kumalay at titano. Kung nang kumalay at ito na tinag. Sana mama! Sana mo lang ko na.
So tiraramidin lagi ito, yung kongregasyon ni Moses. Pero handi ito. Because you know the message. Amen? We have seen by speaking against the Lord and against you, kung ang nagiyeta tao. Nagbasol kami, di ba nagsasaomi, iti may busor iti Diyos, ken may busor ken ka. Pray that the Lord will take away the snakes. Kung naday dahil. So Moses prayed for the people. So in kararagan ni Moses na gilira tao. Then the Lord told him, dahito iti inted ni Apo Diyos nga solusyon. Dahito iti inted ni Apo Diyos nga ikastada nga masay, bijay nga ulag nga ng kagat kadakwada. So, then the Lord told him, make a replica of a poisonous snake and attach it to a pole. No, ijay King James, and the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent. Agaramid ka man lang kasi fiery serpent lagi jay. So agaramid ka man lang di kasjay. And set it upon a pole. Ikabil mo ijay. Kayo. And it shall come to pass, ngano adati kagatan ti ulag, anyone who is bitten can look at it and live. Tadagidan, adan ti gitan ti ulag kanyadan, matmatayon ti daduma. Ada pa lang di ulag, ada ti gitanan, matmatayon ti daduma. Pero di solusyon ni Jai, nangarami ni Moses, iti sinanulag nga bronsi, iti Ilocano, ang kabil na iti kayo. Sana yung kabil iti tapno matangad ti tatlao. So ano kitaan da da sinanulog nga di ay, ura da da gitan ti ulag iti bagida, maikat ti gitan ti ulag. That's the reason if you believe in Christ, nga kunanay di Mark 16. Uray makagat ti ulag, wano makainom ti poison, hangaman ano, if you know the message of the cross. No, minsan ka to, imposible nangyari yun kini Paul. Because amuna the message. Amen. Lagito iti gospel nga preaching. Now, idinaramid ni Moses si Jai. Anyang iti nangyari? Verse 9. So Moses made a snake out of a bronze, iso nga bronze, and attached it to a pole. In kabil na iday kayo, may sa, hanga duwa. So nga kita nyo ti sikap ni Satanas. So may bagabagak. Lalalaing lagita ang tatao. They are professionals, but they do not know the meaning. Abay nga duwating kabil mo nga say, sino dyan may isa? There is only one. Ngayon kabil ni Moses, ijay, Paul, hanga duwa. Amen. So, kailangan amo tayo ni Apo Diyos. Amo tayo the message because He is the only wise God. God of wisdom. So, makita yun the bronze and attach it to a pole. Then anyone who was bitten by a snake could look. Mabalin na nga kitaan daday nga bronze nga snake. Ijay pole. Uno ide kayo. Kat, nyade ko na ijay, and be healed. So, jay curse nga ulag, jay sin nga gita, jay death nga fruit of sin, may cut, no bilibam, jay lamb, nga na-offer jay cross. Sino jay lamb? Ni Jesus. Apay nga sinanulog ito ay picture nga rod, sa tikastan nga min ni Jesus, kailangan nga agbalin nga curse, kailangan nga agbalin nga malagbasol, kailangan nga agsakit, tapno mabayada na jay sakit ken curse, iso nga nagbalin nga sinanulag ijay cross. No naawatan nyo din ay basa di Galatia tatay, He became curse for us when He was hung on the cross. Iso nga nagbalin nga sinanulag, wano kaslaulag, isuna, ijay cross. Tati purchase na ka na tayo, curse. Bayadan na ti curse, bayadan na ti sin, bayadan na ti death.
Anya tinangyari pa ijay? Idi amin nagijay nga nangaramid kat kumita na ijay. Sinanulag, pumanaw nagijay nga fiery serpents. Nagijay snakes. Pumanaw da. Nubiliban di tao da jay nga snake nga dayjay Paul. Isungal tata, kitaan tayo kuma, the message, the cross. Na nakailansan, the lamp tayo. Tatilam, idino, i-offer da, good wine da day, then iparabaw da iti kayo. That's the reason, ngahan nga landok, tilang ibitin ang laki ni Jesus. Takailangan nga the lamp, ijay kayo nga may parabaw, iso nga parabaw, iso na ijay cross. Nga kayo. Palakpak kinilot. So Jesus is our Lamb who purchased our freedom from curse. So na makita yun ay, and biliban nyo, He is my Lamb. Nagbalin nga curse for me on that cross. Amo ni Satanas sa gitay. Amunda nga naabak da ijay cross. Isung ano ijay cross, ti pangalam, ti power to overcome sin, to overcome curse, to overcome the devil, to overcome death, pumanaw da, because amuda, they are defeated. Isung nga kailangan ijay kayong mag-focus. Saan kayong focus yan? Lailay niyo eh. Ilan nyo nalalaing na kita, government official tayo, but they do not know the message of the cross. The message of the cross is foolishness unto them. But thank God, kada iti believer, this is the power of God to save. Amen. Kita nyo sa krut na tikubin, no, muda ko man ito, kani alaw na ko man, si papastor. Dawatak na rudan, even my live stream. Kay kanda kami di time. Nagsao ka na kayo, nga mga advice ka na kayo. Hanga da kami ti ilakyo. Da kami ti parwarin nyo. We will counsel you what to do. Kamsabali. Awan ti sa sarubimi nga papastor no minsan. Dito Pilipinas lang makidiri. Pero ti do mga nation, ikikanda ti importance nagiti prophet and man of God. Di Israel ini, every king ada prophet na. Kararag tayo nga kasi di sumarunong nga presidente tayo. Ay kaya tiyo? Ang kayo gawin nga kasalag di pigargar gawin ka dalang mga alado di time ni Saul nga kapulang ta sino kilumabang kuno lang ni Goliath kat kulmag da amin di paksol da katay ubot da lang kikitan ni Goliath. Tadi rupa da lang ti rumlumlung madida lang nga kitaan jay giant. Then napanpay ni David, sino day? Sino di manghamo-hamon nga day? Katububing pa ni David. Kat kunan di kapsat na, may kamanan nga dalas-lastog mo kunan mo rin. So naming san oray no na gito, ibagbaga tayo di faith tayo, kung na dalas-lastog na ito yung pastor, kasla kasi. Pero, he who wants to boast must boast what the Lord has done. I'm not boasting myself. I'm boasting my Lamb. Jesus. Amen. So nga han tayo kading ako kumlab. Agbalin tayo nga giant of the Lord. Sa tayo ba kanta, we are the giant of the Lord. Are you sure? Are you a giant or grasshopper? I'm not grasshopper, but the giant of the Lord. I'm not grasshopper, but the giant of the Lord. I'm not grasshopper, but the giant of the Lord. For the joy of the Lord is my strength. Diba? Kasano magkaroon ka di? Strength from the Lord. Nuhan mo nga amuli yan. So ngalan amuin nyo. You are giant of the Lord because of Jesus.
So Jesus purchased our freedom from the curse of the law. Iso ano, kitaan nyo na dyan nga, Jesus is your Passover Lamb. He is your Lamb. Katinaramin na namin na dyan for you. It is finished, CJ Cross. Ni sa tangas, no makita ng daday nga amom daday, agwingiwing dan. Kuna daday, dekadwa na, intayo. Intayo kita jawa ng amuna, kuna daday. So makita mo nyo, because you shall know the truth, and the truth shall set you free. Another verse, nga pangkitaan tayo, nga tinarami da ti lamb, kat na-purchase tayo from the curse of the law. Isaiah 53 verse 6 hanggang verse 10. Hallelujah! Dama malalayo dyan. Sungag-dengeg kayo nga nalaing, kunakmanan. Kung nadagayada duma, do ti mas asar ka na kajay. Agdengeg kayo nga nalaing. Amen? No, apa nga ibagabagak na jay, no, minsan kailangan nga agdengeg ka nalaing sa mo maawatan. No, alang-alang mo ti agdengeg, awan maawatam. Kailangan ikay mo di panunot mo. Kung namin dyan, no, di bangus di papanunuto na tada ka to church. Jesus name leti. Amen. Sa wali papanunutom, di boyfriend mo di papanunot mo tada ka to. Jesus! Talo na mapanunot. Agdengagak. Kasi ay, Amen? Okay. Verse 1. Insungbat lay di tao. Adang ata mamati, iti padamag mi ita. Oresya ka ta. Adang ata. Oh, amen. Amo ka sumangbat kayo. Sungod nga dak dito, ito mamati ako. You sige. Thank you. Siya sino nga ta? Ti makabigbig, iti panakabalin, ti apo iti daytoy. Yan. Nagayatan ti apo adumakkel ti adipanay. So, ito yung lamb ni Jesus. Akas maysa amula, anagramot iti namaga adaga. Awan sakneng kendaeg na, tapno maawis na kami. Oh, hanga nataraki. Ha? So, ako na pangit nga ron ni Jesus, ha? Nuhan mo nga mo ti message. Bakit nga daw nama, awan ti makay ayo abuya na, tapno makayawan kami. So nga attractive. Ha? Kamuyo ba kasi nga talaga ni Jesus? Tinagbalinana nga kasday, ditoy. Kitaan tayo. Inuyo-uyaw, kensan mi nga inawat. Inipturan na tirigat. Dahil tati kuwan da lamb. Inipturan na tirigat. Ken panagsagaba. Awan kinmita kinkwana. Di min kaskaso nga kaslaawan sirserbina. Dahil tanaw diya panagbalin nga napanglaw, awan titinmulong kanya na. Verse 4. Ngam sinagaba na dagiti sa gabaan tayo kuma. Yan. Okay? Sika kuma ti mang sagaba eh. Sika kuma ti dapat mang sagaba ti sakita, sika nga ulit nagbasol, sika kuma ti may lunod, sika kuma ti kagatan ti ulag. Pero, inala na. Dirigat ada tayo kumatag lakam. Inbaklay na. Kano nang inbaklay? Inbaklay na di cross. Amen. Hindi na sapsaplit. In paggarup tayo, at dirigat naglabasan na, may sadusa nga inpatay ti Diyos kanya na. Dadya ti amun nagidita ka Israel. Amun da Pilato. Kinda duma pa yuray no napanak na kandang awan basol na nga kasinbagak tinapalabas. Tiyan mo dala ta madusdusa ta madmadi isuna. Anda nga mo, matibay bayada na ijay. Ket, te dusa nga para kada tayo kuman. So ti binayada na, pinurchase na, di sin kanda dumapay. Aming saksakit. Amen. Ngam, nasugat.
Gapo ka rin di basbasol tayo. So nga jay sugat na. Basol mo, tiga po na riyay. So ngagbabawi ka, tanuhan ko man jay basol mo, hanpi man ka na sugat. Nung nagbabawi ka, awatan mo nun, nalinisan ka, you are now holy and righteous in Christ. Oh. Nasaplit. O nasapsaplit ba? Sino tinasaplit? Ni Jesus. Nasapsaplit ba dagiti na dumay bagbagan tinaduma nga Savior? No. Dahil di may bagbaga nga may salakan ka jay relihiyon da, nasapsaplit ba jay founder da? No. Dito ba'y nasaplit? May atibin mo tsuga na. Nakasala. Ni Jesus Christ lang. Iti tunay nga Savior. No, mawatan nyo na ito ay madalapuson amin lagi dyan, may baga-baga, no, may kayo ka na kami, may salakan kayo, na ito usto nga relihiyon. Nawan. Apay na, sapsaplit ba niya relihiyon na? Surang tupet ibang sapsaplit. Arabasyan, daraba. Oh. Okay. Ngam nasugat, gapo ka rin basbasol tayo, nasaplit. Gapo ka rin dakas nga aramid tayo. Oh. Kita nyo, imbis kaya sikat yung masaplit na sikat yung dakas, naban kanya na. Nawaya-wayaan tayo. Amen. Gapo iti dusa sinagaba na. That's our freedom. He purchased our freedom. Naagasan tayo. Gapo iti panakasapsaplit na. Di sinagama na di panakasapsaplit na. That is for your healing. Iso nga isuna da jay, sinanulag nga kaagasan, kumaiti medisina. Numawatan kumati hospital da jay. Tapnuhan na ibaga nga jay inaramid da nga medisina nga nagapot mercury drug. Jay na crucify ti medicine. So nga dapat ti hospital, ialaw da nagay papastor nga pan agi kararag. Amen. Yung man nga ipiman, sino nga itagbayad no karatakder dan? Iso nga bawal nung aming sana nata, di ba yung sinuagasan min? Kita nyo ni Kwa, di may isang doktor, nag-meet kami, di may isang fellowship. E di sursurok na ito, kagriri. Wala na, pastor, mabalinday salvation. Ngam no jay healing, bayaan nyo mat kuman Abay, katnayon jay salvation ti healing. Kat kuna kaya mangagas ni Jesus. Iso nga may kararag ito di masakit. Kat kuna na, sino nga iti agasan min no agasan niyo? Kuna na di ay awan gayam doktor. Kuna kanya na, kayat mo gayam nga adu ti agsakit. Tap no adu ti agasan, no adu ti agbayad. Kat agnurusit. Ang ko'y bagan dinagan na. Laklakayan di Aday lulan. Nag-meet kami personal. Isutin baga na kanya. So nga madina ka no, nga patyon nga mga agas ni Jesus, tapno adamot ti para kadakwada nga injeksyonan da. Sumbat ko kanya na injeksyonan da ta saan nga mang believe. Pero no dati mang believe, apay nga maditiriknam no maagasan da in Christ. Ket madayaw ni Apo Dios pati pa si ka nga kin hospital dita tagar aramid hospital na. Di aglatak di hospital mo nga ti mag-agasan. Dadu ti umay. You see? Ang mo ano, pinanpanunot na dito, di nagsisina kami. Oh, you see? Naagasan tayo. Iso na jay. Talaga nga nakaagasan ti tao. So nga, dagi do doktor, walang dagi jay. Di ko na nga pang first aid. Amen. So nga, no, dati doktor ito, yung kaluan ni Dr. Carla, sige, injeksyonan liyo ta sa isang nga mamatpati, i-double dose. Kita anda lang ulti hospital nga, mapan ka lang ito, kat na 300,000 ka. Wala ta. Naipag baka tayo pa, dyan libre, madida. Di injeksyonan yun. Apay, ay bagbagak niya madida nga ron. Di iso ti kayat na. Di matulog-tulog na. Yeah. Stop tayo dyan, ni Jesus si topic. Amen? Nagasan tayo, gapo iti pa nakasapsaplit na iso na dyan, karakaralag ko, i-reveal mo man kanyak nito, ipakita man. Tapno may surok mo lang kaligit at taong. Kuno-kunak ka dyan. Okay, verse 6. Oh, praise God. Mayarig tayo amin. Iti karnero napukaw.
nagturong titunggal may sa tikinay-kayat na. Dahil ito nangyari, di deception ni Satan, kanunyo ka didibungan ti kayo tap nagbaling kayo nga Diyos. Ti kayat nga sa uwan ni Satan ni Jai, ti deception na Jai, tamang disdisip nga ron. Ti deception na Jai, no kanunyo, Diyos yu ti sarilyo, mapan kayo di kay kayat yu. Dahil tayo muna Jai nga mangyari. Isu nga dahi ti result. Isu nga ti tao datan, nagbalindang independent kini Apo Diyos, kayat lang tagsar-sarili. Dati ko na nga Diyos yun, ti sarili yun, kasla kayo Diyosan. So nga do ti kasi nga tao. Dati ti tao nakadipindar amin kini Apo Diyos. Ni Apo Diyos ti everything na. But idinanganday dayan, nakat of the relasyon na, nagsar-sarili dan, isungar aramidan dan di kay kayat na. Kasatar aramid ni tao tatang mang madikin ni Jesus. Iso nga, no kayat mo, hangka kasi, come now to Jesus, the Lamb of God. Surrender mo kitin, tibiyag mo, ta agsanggir ka kanyanan. Agdipindar kan kanyana. Hallelujah. Ngamin pabaklay. Ti Apo, kinkwana, day Apo dito'y, the Father. In pabaklay, ti Apo, kinkwana, ti dusa, ama ipatay kumakada tayo. Ili araramidan na day cross. Ti ama nga mismo nang ipabaklay kanya na day. Nga datayo ko ma. Ti mang ala. Ngamin pabaklay ti Diyos kanya. Di ka palang ayamat. Agpasalamat ijay nga Lamb of God. Unay mataytan nga Lamb. Talaga nga sobra. Ti ayat na karatayo. So, napipreach sa'yo ti grace of God. Hyper grace. Kung natin na dumag, hyper mat nga talaga. Ha? Sobramat ka talaga, may explain mo pa yung nga ron na ita. Nga sika kumati madusa ta sika tinagbaso. Nga maapay nga napanpiman kanya na nga one basbaso na. Di ba sobra nga talaga tayat na kasalaunay. Amin. Kasi tayat na kin ka. Ay sus no, awan lang dito yung nga nang ibaklay, tidusa. Tabasit nga basol tayo, katinikulan na tayo. Naibus tayo, amin na. Praise God, nadaba lang ni Jesus nga mangururay. Nga umay tayo kanya na through the preaching of the gospel. Dahil kita ti gospel, dahil ti good news. Verse 7, naparparigat. Panunuto nyo gamin, anya tirigat na yan, hanga basta-basta tirigat na. Talaga naduyok, nabugbog. Tinoprotopranda. Amen? Nilatigo da, iti latigo nga, hala nga basta latigo, ada iti landok nga nakakabit iti nga latigo. Kat no ilatigo da, iti bagina kat sa naguyudan, mapigis na iti kudkudil na iso nga by His stripes we are healed. Kunayo aya day rigat na day papabuya da nga day passion of Christ, hanpay nga makikikit na day reality. Isu nga naging tinarami na dito yung Lamb. Oh, hallelujah. Inibturan na si papakumbaba. Pulos, asaan ang nagsao. Isu nga, oray no, kukuhan day, saan nga nagsasao? Kala de karniro nga ipanda di maparti. Ang akaslakalding, nung maparti gat, kunang na di karniro ko. Diba? Ipanda ni Jesus hanggang umalaw nga uwijay. Hanpay ngagsasao, uray, sikabati ko King of the Jews! Total na, ito niyo ulit na. Ibaga ni Pilato, so ari ka nga rod, nasa umon. Ano nga na, kaunay? Reading nga maparti isuna. So nga isuna jay lamb, uno karniro lamb. Kasla urbon, ti karnero lamb, ama ipan iti pagpartian. Agasampi man apanda partian. Kas iti karnero, ama pukisan, pulos asaan anagsao, awan insawang na. So ano pukisan da kamot kuma, no karnero ka itatalaw.
Tamaikat lagi dia kutum nga dado. Aampas kas dado. Amin? Hanga kalding kuno na iti. Okay. Ang ada di topic ko ni Jesus sa saulang. So makita yun na ita, karniro lamb. He is our lamb. Datayuti ng aramida na rita amin, dagita ngay naramid na, that's for your benefit. If you believe, i-work out the Holy Ghost. Verse 8, natiliw, kinaikadeng amadusa. Isura dyan, insuro ka na kayo na palabas, nga di usto nga ma-celebrate na ti Passover lamb, nga tiliw da kumati karniro ni Jesus, kititi tiniliw da. Apa nga nairan-ran nga ijay? Wala tayo sunod dyan lamb, sunod dyan karniro nga matiliw, nga mai-offer ijay Passover. Anya ti Passover, ti Lucanon ti Passover, Paskwa. Iso nga no Christmas, ada di dyan singsingit lang nga kanta, Paskwa yu amin nga awan labas. May mayat liyay. Hanga Christmas. Amo yu ti Christmas, jay mas nga di dyan, no kita nyo ti meaning jay mas, M-E-S. Tinagapuan nga dyan di jay, misa. Iso nga misa ni Kristo, kumati awag ijay. May mayat, jay Paskwa ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Iso nga may nga ni anak nga iso na ti may offer ije Paskwa. Ano ti Paskwa? Passover. Hallelujah. Iso nga idi nga i-offer iso na nga Passover lamb. Laday tinakaset free an sayo. Okay? Ket na ipanaw ang mapapatay, awan, tinangay ay itigasat na. Ayaw. Gaso matiyay. Napapatay gapu ka rin basol tisang katauhan na iramang kaidayan, basta tao ka. Malaksignuhan ka tao. Okay, Jelem. Inkaro namin di basol tayo. So kabilibo mo, tapno maset free ka. Awatam isunan, humble yourself. Amen. To Jesus. Verse 9. Naitanam, naitipon kadagiti managdakdakes, naitabon itidin na dagiti babaknang. Makita yung sino lang tinang aramida natin ni Jesus. Iso nga, ititanam na ijay tanam ni Joseph nga Arimatea, nga very rich man. So na-fulfill kanya na, amo yun, di pa nakailan sana ijay cross kanya time na Isaiah, manu nga years, 100. Manu nga years, ti baot na Isaiah, kanya di pa nakai-crucify na. Pero amo ni Isaiah sa prophet, kasi ito ti mangyari, ijay lamb. So nga naitanam, ijay tanam ni Joseph nga Arimatea, ijay tanam tayo di managdakdakas. You see? Oh, ni Kristo din ang kapulpilan na diya, hanga ni Muhammad. Hanga ni Mao Zedong, ijay China. Awan di, ibagbagan na gidi prophet nga tinakapulpilan na diya. Dahil kung kunakaroon, may anak ti Berhin. Sino lang tinay anak ti Berhin nga ma-istorya dito ilubong ni Jesus Christ lang. Dapat din ay anak kakasay nga leader ti religion. Awan, ni Pope Han, nga ni anak ti kasay. Iso nga dapat ko mag-trust sa'yo kay ni Jesus. He's our Lamb. Yes. Hallelujah. Yes. So nga, kanang ko ibaga, you are my Lamb, Jesus. Thank you. Ti aming ngay naramid mo kaniyak, I believe. Amen. And then, idin tuwa pulos nga awan dakas ngay naramid na, when all board na sinauna, idakit din nakaitan naman. Okay, verse 10. Kunati apo, nagayatak ti panagsagaba na, kunati ama. Apay nga nagayata na, nga inkabil ka ni Jesus, ti amin nga penalty, dusa, lunod, amin nga dadyay nga bayad kumati kinadakas ti tao, nagayata na, nga inkabil amin ka ni Jesus. So, no nagayata ng inkabil iday, pagayata na mo't nga rod nga maset free ka. No nagayata na nga nasugsugat, pagayata na nga maagasan ka. No nagayata na nga nagbalin nga napanglaw, pagayata na nga rumangay ka.
No nagayatan na nga pinmangit ijay cross, pagayatan na nga gumwapo ka. Awan, kurang tikot sila duwa. Iso nga ti tao nga mapno, iti glory ni Jesus. Tumaraki. Uray dito ilaang lubong. Kita nyo da, dagay kakaduang agpipris, nagkagugwapo da, dagay anointed by God. Amen? Oh, da kayo ngay. Iso nga wan buya na nga makayayo, ta pinarpaparpar na piman, binug, bubugbog na piman, binbaklay na piman, iti amin nga saggabayan. So awanan ti buya na nga makaawis. Nawatan niya. No apay nga awan buya na. Di na anak ni Mary, guwapo, nga midjay crossan, awanan na jay, kunatayo nga, maka-attrakan. Nga rupanan. Sikat ikapuna diya, nga pinmangit isunay diya. Like the Lamb. He is our Lamb. Pinurchase na tayo siya. Aming intrabahuan na para ka. Pagragsakan ti ama, nagayatan ti ama, ti palagsagaba na, may saadaton nga ipapatay na amang yeg, iti panakapakawan ti basol. Iti kasta, makita nanto, dagiti kapututan na, ket ati dugto, ti panagbiag na, isonto, ti maaramat, iti panagbaligi, ti panggap ko, kuna ni Apo Diyos. So nga ti ayan ti victory dita. No nya ti panggap ti Dios si biag mo dayta ti ayan ti victory. Amen. That's the Lamb. Hallelujah. Da kayong tupay no, pumarti kayo, di tinatarakan yung aso, ano ko akit madi yung tupay nga kitan. Madu kitan ta, kayat yung aso yung aso riya, dahito yung Lamb. No, nasarakan nyo, ay wanan nyo, dahito yung Lamb of God. Sao dahito yan, Diyos. Inaramid na dahi para king ka. Anak ko masirserbi dya asom. Inaywanam nga madim nga mabulingan. Ingkay paagas dahito, yan nga paagas ni Amana. Nagayatan ang agsaper nga masugsugat para king ka, tas sikati maagasa. Sikati bumaknang. Sikati tumaraki. So majagduror kong madini Apo Diyos eh. Ora bahaya. And then after inaramid na Amiday, he went up on high. He went to heaven. Last part. The Lamb is now in heaven. Adan isunay day heaven as a King of Kings and Lord of Lords. Nga madapay naramid na day heaven. At naramid na day heaven, Hebrews chapter 9, verse 11 to 15, dinapan isunay sa Lamb, ijay heaven, day naramid na ijay. Inaman na rin offer the blood na, that is for our eternal redemption. Ngabin mayan ni Kristo, akas kangatwa na padi, dagiti na imbag abanbanag nga adan. Dakdakkel kenasaysaya ti tabernakulo, ang nagserserbiyan na. Ta saan nga inaramid ti tao, kaya't nasawan, saan apaset daytoy an naparswa alubong. Di hanga ti lubong. Verse 12. Idi somrak ni Kristo iti kasantuan adiso, na minsan laeng ken para iti agnanayon. Saan adara dagiti kalding ken urbon abaka, ti intugot na ngayon laton. No diket ti mismo adara na. Isu naman ang ipanti blood na ijay heaven as a Lamb. Amen. Ti mismo adara na iti kasta, naitrabaho na ti agnanayon apa nakaisalakan tayo. Ti work naman na ijay, dinapan ijay Lamb.
apan na in workout, jay blood na, hanga blood ti kaling, wano bakat in panaday, his own blood as a lamb. And offer na jay throne of grace, ijay heaven. Dajay tin trabaho na ijay, tapno man ti prayer mo, acceptable ijay throne. Tapno numapan ka ijay, jay blood ni Jesus nga nang ugas ken ka, ti pasis mo, nga sumangoy ti amat anytime. Di man tin workout na ijay, so kapatay prayer mo, kat powerful because of the blood of the Lamb. Tuloy di ay. Verse 13, maugasan dagiti tattao amakuna, saan anadalos. Kitaan nyo? Mabaling ako ng hana ka nadalos. Maugasan ka nga rod. When, narugit ka. When talaga narugit ka, maugasan ka. Babaan di pa nakaiwarsi. Itidara dagiti kaling ken baka ken dagiti dapo. Tinapuuran nga urbon ti baka wano karnero di old covenant. Ito no, nagbaling nga dabo, sa daalan, sa isu ti usaran da pang dalos. Iso nga ti relihiyon, nadada pa lang ide nga old. So nga dati aswins lila. Nga ti puuran da, hanga di karnero. Talaga permi nga naipaksaw sin Biblia. Di mapuuran nga dapo, jay daton nga karnero. Kat isu ti alam, jay dapo na. Ngam ti puuran da, jay sinalapid da nga bulong tiniyog. Ngayon lako da, jay bangkita. So nga ambo nyo no dandanili ay? Ado din nasalalapid nga bulong tiniyog. Kung konforme ti kuana, ipanday jay luwangan ti simbanta, ado gumatang. Intuno may dadjay, time nga dadjay, puran da, kat isuti kabila ikrus na ditoy. So nga, makita mo Wednesday, ado tinakukrusan. Handa ko kugasan pa nga dagos. Sa dagdiram-us no manunga oras, manungal daw. Pero naipaksaw, hanga bulong, ti daton. Pero kada tayo tata, no need dadjay, because by the blood of Jesus, by faith, by the power of the Holy Ghost, we have a Lamb. Amen. Isu timang dalos. Hallelujah. Kayo masaksakta na. Atamtamaan at likwahan. I'm just explaining the truth. Madiyo ba nga mamuan ti truth? Ha? Lumawatan ko madagdi kakabsat nga lagi dahil. Maawanan diya ba nagilako-lako ti bulong. Sukatan dati hotdog. Kalaan mawatan yun ay. Iso nga lukulukuan na tayo because they do not know the truth. Sino di malukuluko ay dahi? Di gumatkatang. Di pa nakukrusan ti muging na ti bulong. Hangan na ti puran na mismo nga di karnero. Api sinukatan na ti bulong. Sana isuro-suro ito naglawag nga kinamaag na kita nga ranamidan tita tao because they do not know the revelation of the gospel. So at awan ko magmatkatang kada kayo ti kaslay. Anib kung kunayo, anib ti anito, iso kiti balay na. Okay. Numaminsan, no, imbis nga masit prikit ti tao, nawan mo tayo kung kunan tila duma, makapanpanaw ako kung kunan tila duma, ada ka dito sit down. Listen. Amen? Because God wants you to be set free. He wants you to be free. Amen? Tababaan itag nanayon nga espiritu ti bang apply di biyag tayon. In paay na iti Dios ti bagina akas daton nga awan pakapilawan na. So nalangan ti daton gaming nga nababati. Amen? Ti dara na ti mangugas karagiti konsensya. Tayo maugasan ba ti konsensya? Yes. Karagiti awan sir-serbina panagdaydayaw. Tapno aramidan tayo ti pagayatan ti sibibiyag a Dios. Verse 15. Hallelujah.
Daytoy ti gapu no apay ani Kristo ti mangisayangkat iti baro atulag tapno awaten dagiti inayaban ti Dios. Awaten dagiti inayaban ti Dios ti agnanayon a bendisyon nga inkari ti Dios. Pati bendisyon, eternal blessing. So nga because of the Lamb, I am blessed. I am blessed because of the Lamb. So nga nabindisyonan. So nga pamilya, nabindisyonan nga pamilya. Gapu iti Lamb mo, aming ay bagbagay day, ang gapu iti laing mo because of what the Lord has done. Nabindisyonan na ito yung nga ministry. Kung kunak mata, because of the Lamb. Ito yung rumangay na ito, ag-millionaire na ito yung church. Ag-millionaire na ito yung believe. Agnanayon na bindisyon, the blessing of the Lord, it make it rich. Hindi na yun na rin. Iso nga ula da COVID, Lord, work your blessing, love Sunday blessing, day COVID. Ano ti kayat yung asawan? Ano ti mas powerful? Curse, wano, blessing. Blessing. Iso nga powerful the Lamb. Oh, hallelujah, maaramid da ito'y maaramid. Han nga maaramid. Maaramid. Maaramid na ito'y agsipot ta, iti ipapatay na waya-wayaan na dagiti tattao kadagiti salungasing. Ili adada pa lang iti babaentin mo na atulag. Waya-wayaan na. So he purchased our freedom. Gapoy jay suffering inaramid na. Dahil tinang bayad na. Not money, not gold. He himself, his blood. Whew! Iso nga, in the Revelation, chapter 5, verse 6 and 13, worthy is the Lamb. So na nga talagang di madayaw. O, ito yan. Revelation, last verses, chapter 5, verse 6 to 13. Verse 6, then I saw a lamb that looked as if it had been slaughtered. Nakakita sila, nakasala na party. But it was now standing between the throne and the 4 living beings among the 24 elders. Nakita ti lamb, nakasala na party. Ngam tata nakatakdiran, ijay throne. Amen! Jay lamb tayo nga na parte, adan iso na jay throne of the Father. As a King of Kings and Lord of Lords. Let's worship the Lamb. Amen. Sana ko na ijay. He had 7 horns and 7 eyes. Agasam? Which represent the sevenfold His Spirit of God at the kanya namin that is sent out into every part of the earth. So babaan kanya na ibaon the Spirit of God here on earth to confirm what He has done in your life. Verse 7, He stepped forward and took the scroll from the right hand of the one sitting on the throne ni Father God na nakatugaw. And when he took the scroll, the 4 living beings and the 24 elders fell down before the Lamb, agbabow down dagiti angels. Amen. Because the day nga Lamb is sooner than die, iti kangatuan. Amen. Kadagiso amin nga parswa, even angel agbow down. Demons agbow down. Sickness and diseases agbow down. Curse of poverty agbow down. Amin nga creation agbow down. Ijay nga Lamb. And He is your Lamb. Amen.
Each one had a harp. O adamat harp da. And they held gold bowls filled with incense. Igigalan lagiday nga angel. Lagiday bowls. Anya lagiday nga bowls filled with incense, which are the prayers of God's people. Ada di incense. Kasinsindihan mi di may saka sa Kristan. Sindihan ba ito? Kung di padi, awe na padi. Kinalkakargaan mi da jay tinabanglo ko namin ng naangot mo't. Sakto iwaswasawas ija altar. Kasakasay ko ijay. Tano iwaswasawas mo mang anginan agas asok. Kung kunan mo tiyan di sango. Ayan kadluta. Bakit yata hanak ka nalukot kinargak ti sili ko. Napay rumar manan diyan. Malaglagip ko. Dajay idi. Kaslalo ko kisor kargak ti sili tag sakit ti mata na. Gasam na sa kristan ka kumkumpor mi ararami daw. Hanggang nga dito usan nakasano amo kami usan na lang pawasawas ka na kaya. Nadagami angel ti agiganay. Ti karga na gayam day incense ka talaga. So nga nabanglupay nga talaga day karga day jay. Because jay prayers tayo aday jay. Nag-aasam. Iso nga, jay prayers tayo nakadanon day throne. Amen. Ay, puno awan jay lamb, awan sumangpot, iday. Hanga nabanglo nga yamom. Gamgapo ka ni Jesus. Makadanon jay prayer tayo jay. Igay ganan lagi jay anghel o dito jay prayer ni Istasyo jay Trinidad. Kunan ni Jesus, yes. Sealed by my blood, by my name. Amen. Hallelujah. Verse 9. And they sang a new song. With these words, Laitoy, you are worthy to take the scroll and break its seals and open it, for you were slaughtered. Sika di may karita, sika di na party, and your blood has ransomed people for God from every tribe and language and people and nation is sought a ransom. The amin nga puli, all human race, whether yellow, red, or black, or white, or green, or violet. Oh, hallelujah. Including Igurot. Amen. He is our ransom. Hallelujah. Pagsasao, tiis nag, kankanay, ibaloy. Amen. Tagaifugaw. From every tribe. Isu te ransom the blood. In a party suna. In language. Mamisa lagi ginayote iti language. Dialect. O pero, ni ransom gayam ni Jesus yan. Particular. Amen. So whether they are white or black or red or yellow, amin nagila, pinurchase ni Jesus. Amen. He is our Lamb. Hallelujah. So nga, awan ko matiaguyaw-yaw. Kaparihas tibayad tayo amin. Only the blood of Christ. Apay ko nam nangingina ka. Parihas ti price tayo amin. Only the blood. Amen. The precious blood of Christ. Verse 10. Oh, and you have caused them to become kingdom of priests. Oh, you see? Ito nangaramida na kada tayo. For our God. And they will reign on the earth. Tatay rugito ito makipag-reign. Makipag-reign tayo ito kanya na 21,000 years.
Ngam tata, makire-reign tayo in the spiritual kingdom. We have now the power to reign in life. In Christ. Amen! Dahil dati pangaramidan na kalagitan, pinal-chase na, ginatang na. Of course, nung ginatang na, di iawid na. Nung ginatang mo, di kukuam, di iawid mo. So nga na kayo nga nagatang. Itulok kayo, ngayawid na kayo. Ang nga pirak pa dito. Oh, nakalagatang. Anya ha? Into no vaccine pa, i-encourage mo. Dito iti tunay nga freedom. Amen. Hallelujah, verse 11. Then I looked again, and I heard the voices of thousands and millions of angels around the throne. Yeah, thousands and millions, million, gayang the angel niya. And of the living beings and the elders. Oh, verse 12. And they sang. Akan kantada mo tijay. Gusto nga talagang ako makantada mo tijay. And a mighty chorus. Worthy is the Lamb who was slaughtered. Sino na yan na party ni Jesus? Who received power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. At the namin ni Lamb. Sino man nga may relasyon kanya na, i-pour out na dyan da kanya na. That's our Lamb. He is our Lamb. Iso nga strength, ada kanya na, power, ada kanya na, riches, ada kanya na, wisdom, ada kanya na, honor, and glory, and blessing, ada kanya na. Kat sino man nga mang receive, dadya iti ma-receive na. Oh! Naalayo ba? Oh, so nga kanan yung ibaga, He is the Lamb. He is my Lamb. Verse 13. Kita nyo kantada, and then I heard every creature in heaven, and on earth, and under the earth, and in the sea, they sang, blessing and honor, and glory and power belong to the one sitting on the throne. You see? And to the Lamb forever and ever. Ano ganda kanya na? Blessing, honor, and glory, and power belong to the Lamb. To the Father nga nakatugaw in the throne and of the Lamb. Gusto nga ti tao nga dakin ni Jesus as a Lamb. Dagita, ganda. Blessing and honor and glory and power. Amen! Sa mundo na doma, kini Apo Diyos lang, kini Lamb. Isungod nga in workout na raday, taraday ti ibuhos na. Iso nga ti pangalaan mo, di power in Christ. Pangalaan ti blessing in Christ. Pangalaan ti forgiveness in Christ. Pangalaan ti freedom in Christ. Pangalaan ti honor in Christ. Amen! He is our Lamb. Mamati kayo ba dyan? So start yun, kabiliban. Nga you are now free. Was ransom. Amen? From sin, from curse, from poverty, sickness, diseases, from the power of the enemy. Taday Lamb tayon, He is now the King of Kings and Lord of Lords.